gashimisha umufana wa kansabye yitwa Rizzo Baddest. Njye ndi Monster Mastermind, intare mu gace, umutagatifu mu majyaruguru. Ubuzima bwa kera ntabwo bushobora kunshira hasi. Urukundo rwazimiye ruraryoha iyo rubonetse bwa nyuma. Mfite ibyumviro bikomeye, ariko iyi ntabwo ariyo nshuro ya mbere. Ubuzima bwa kera ntabwo bushobora kuza hagati yacu. Rimwe na rimwe inzozi zirakanguka. Ntunkangure, ntabwo ndi kurota. Ntunkangure, ntabwo ndi kurota. Ubuzima bwa kera ntabwo bushobora kunshira hasi. Urukundo rwazimiye ruraryoha iyo rubonetse bwa nyuma. Mfite ibyumviro bikomeye, ariko iyi ntabwo ariyo nshuro ya mbere yacu. Ubuzima bwa kera ntabwo bwaza hagati yacu. Rimwe na rimwe inzozi zirakanguka. Ntunkangure, ntabwo ndi kurota. Ntunkangure, ntabwo ndi kurota. Ubuzima bwa kera ntabwo bushobora kunshira hasi. Urukundo rwazimiye iyo rubonetse ruba ruryoshye. Mfite ibyumviro bikomeye, iyi ntabwo ariyo nshuro ya mbere yacu. Ubuzima bwa kera ntabwo bushobora kuza hagati yacu. Rimwe na rimwe inzozi zirakanguka. Ntunkangure, ntabwo ndi kurota. Ntunkangure, ntabwo ndi kurota. Njye ndi Monster Mastermind, intare mu gace, umutagatifu mu majyaruguru, umwe rukumbi. Rizzo Baddest, kagushimishe. Ndaje n'akandi wansabye nkakoreho. Abafana muri abantu b'ingenzi cyane.